навора тамошо кунед. Аллоҳ нигаҳбон тамоша. ҳатто гирья кардӣ, ранги кӯдако гирья кардӣ бобоҷони падар лаънат. шармандатарин дар рӯи дунё бобоҷон 88 дар идибе хиёнат накард, дар таҷмусим хиёнат накард, дар рамазон хиёнат накард, дар ғарибо хиёнат накард, дар падариш хиёнат накард, дар модариш хиёнат накард, ба хонаи Аллоҳ хиёнат. Лекин вақтҳои охир овози ту камтар баланд шид. Овозит камтар баланд шид. Агар падар медошти ту, агар гапи падара гӯш мекардӣ, агар насиҳати падара гӯш мекардӣ, агар ту падарлаънат як масҷида хиёнат кардӣ, дию масҷидаку даст намезадӣ. Бародарои азиз, то вақте ки ма хиёнат ба масҷид кардани и падарлаъната набаровардам, збори масҷид маҳкам нашид. Ира ҳамчун як ҷавонмард шумо иқрор шед. Моҳи июл наспорид, охири моҳи июл, августа наспорид, сентябр гуфт, сентябрда наспорид, октябр гуфт, октябрда наспорид, ноябр гуфт, ноябрда наспорид, декабр шид. Ака декабра бу ваъда кардага буд. Бобоҷон. мақсад ва ҳадафи мо ислоҳ кардани дӯсту бародару рафиқое ки ҳаромтонай. барои ҳамин як умр ку дар зиндагитон ғамай, дардай. Зиндагитон ку мисли як ғамхонае, хонатон мисли як ғамхонае. ба ҳамин хотир бобоҷон, ту пушти хайри муҳоҷира гирифтӣ. фаромӯш накун ки и зинокора як рӯз хонат мебарӣ, чашми ё ба занат меғалта, чашми ҳаром ё ба духтарат меғалта. шер бо шер бародарӣ мекуна, шағол бо шағол бародарӣ мекуна. ака бобоҷон, вақте ки одам ҳаққай гап мезанад, чӣ қадр ҳама вақт ҳақиқат талқ мешавад. 1400 сол пеш гуфтагие ки замоне мешавад ки ҳаққа гап мезанӣ, боварат намекунанд, ноҳаққа гап мезанӣ, боварат мекунанд. ҳақ надора ӯ шахсе ки ай пеш худаш навора ду таша номи ду шағола гӯш мекунад, шакала гӯш мекунад, мегирам менависонад. Эй ҳаромзода, ман ранги ту бобоҷон паказу қаранағз намебинам. имсо ҳамин одамое ки шикоят кардагиам пулошона баргардондагем. ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. бародарои азиз, дар шабакаҳои иҷтимоӣ шумо чӣ хеле ки диден, як навори бемаъне, як наворе ки бовар ки як мардума як ба ҳайрат овард ки як шахсе ки як чандқа пеш мо ба рӯи экран бироварда будем, шахсан ма ба рӯи экран бироварда будам, ай пишти и падарсаг мо нами инайрамон сагамон як падарлаънатамон, и як падарлаънатай. хуб, номи ҷаҳонгирай, Аламов Ҷаҳонгир. хуб, и падарлаънат як чандқа пеш мо навор кардем барои ки и зинокорай, и апаву хоҳарора истифода кардесай, ҳатто баъзан модарора, ай модари худашда калонтар одамора истифода мекунад. ҳамин хел хулоса буромад ки ҳамин одам ба хича исправит кард, яъне ки ба гуфтан тӯҳмат кардесай, и хел кардесай, дар ҷое ки овозои худаш ҳастай, дар ҷое ки овозои худаш ҳастай. ҳамаи и як тарафа ба наздики як навор буромад бародаро ки ҳамаи шумо аллакай дидем ки и падарсак чӣ кор кардесай. ма ин навора намемонам. ба чӣ хотир? алҳамдулиллоҳ канали ма и хел чизора раҳ наметавам ва и чизора қабул надорам ба худам ва ба шаъну шарафи ма алҳамдулиллоҳ чиз намезеба. бародарои азиз, аллакай и шахсията шинохтем ки и кияй? И шогирди бобоҷон 88ай. хуб, бобоҷон 88 хайри муҳоҷир, и ҳар душон ҳаромхӯру зинокоранд. шумо ҳаматон медонед, ҳамин хел аст. ҳама медонад ки бобоҷон хиёнат кард, хайри муҳоҷир зинокорӣ кард. шояд ки ҳам як хиёнаткори дигар боша, аллоҳ донад. хуб, мегзарем ба бобоҷон. бобоҷон 88 и падарлаънати дигарӣ, и худозадаи беэмони дигарӣ, шармандатарин дар рӯи дунё бобоҷон 88 ки и одам дар идибе хиёнат накард, дар таҷмусим хиёнат накард, дар рамазон хиёнат накард, дар ғарибо хиёнат накард, дар падариш хиёнат накард, дар модариш хиёнат накард, ба хонаи Аллоҳ хиёнат кард. ба хонаи Аллоҳ ва ба Аллоҳ хиёнат кард одам. ба Аллоҳ хиёнат кард. ягон кас ягон гапш гуфт, ма ҳатто нашнавидам ки ягон кас ягон гапш нагуфт. беғарзи ҳама одамое ки дар комментария нависонданд ки нисбаташ чиест, яъне ки мнениёшро нависонданд. хорошо, ягон кас ягон корш накард. ва и одам ба даҳани худаш иқрор шид ки ма дар ҳақиқат ай ҳамиҷа пул гирифтем. як хеле гап зад ки нежни хушрӯ фасон ки
как будто ки аюҷа ё 50,000 гирифтагия ё 20,000 рубл, как будто ки ӯ қа пули хуб додаст гирифтаги неста. дар асл аллоҳ дурӯғгӯ накуна ё 7 ё 8 миллион рубла гирифт. И падарсак ба бизнеси тоҷикон хиҷама зад, ба бизнеси тоҷикон хиҷама ва то ҷои маълумот дорум, ба то ҷои маълумот дорум баъзеёша ба дигар ҷоам роӣ кардай ва ин чизо далеле ки ҳастае ки ма бояд и падарсаги бобоҷон бо план кашидае ки баъди масҷида споридан ман мегирам идибека видео мекунам ва дигар одаморо видео мекунам ки ай дасти шумо ҳеч наомад ва масҷида споридам. мо тарафдори ту масҷида биспорӣ. як чиз айда вақте ки масҷида вақте ки дар масҷид ҳами қамоҳ бачаҳо усо кор кеста буданд пул нагирифтеста буданд то вақте ки ман рафтам ва та чиз ма бахшиш пурсид дар эфир та гарени гирифтӣ дар вай бахшиш пурсид чиз далел ҳастай. ҳатто гирья кардӣ, ранги кӯдако гирья кардӣ бобоҷони падар лаънат, ранги кӯдако қатъи дар пеш ма гирья кардӣ ки мара камера накӣ, мара ихел накӯ. лекин вақтҳои охир овози ту камтар баланд шид, овозит камтар баланд шид. бародарои азиз, то вақте ки ма хиёнат ба масҷид кардани ин падарлаъната набаровардам, збори масҷид маҳкам нашид. ира ҳамчун як ҷавонмард шумо иқрор шен ки то вақте ки ма набуромадам, гап назадам, збори масҷидро маҳкам накардам. хорошо. вақте ки ҳаромхӯриро ошкор кардем ва дар прамои эфир буромад гап зад, гуфт ки ҳо ман хай гирифтам ҳамин пула дар дору мондам, ин хел кардам, он хел кардам, буромад гап зад. ҳоҷирон ба заҳмат ин пула ҷамъ мекунанд ва ин пула вақте шумо масҷид гуфтен ба хотири худо додан. ин моли табарруъ аст. шумо вакили мардум ҳастед. шумо бидуни яъне бе иҷозаи муваккил яъне мардум ҳаққи тасарруф дар ӯ мол надоред. шумо ҳақ надоред ки дору бихарен ё ин ки ман бихарам иҷа буфурӯшам ба фоида бештар шавад бо дар масҷид кӯмак кунам. ин чизои худта яъне худат ака ин иҷозаи кора надоред. иштибоҳот шид, ин кор шид, ман аз ягон кас фатворам набуд, ягон гап чапи зиёдиам набуд. ҳеҷ се иштибоҳ шид, иштибоҳ мардак бар ин бояд бигӯем кор шидагӣ буд, ҳамин кор шид, бартараф шид, алҳамдулиллоҳ астаткаш бартараф мешавад. фатво гуфтӣ набарам, фатво гуфтӣ чӣ гуфтӣ? бахшиш гап кардем, фатво додем, гап чап ҳеҷ кас на фатво додай, не чӣ. ҳамин иштибоҳат аз тарафи мон буд. гуфтам мегирем мехарам бо аврада дар ҷойш мемонам мағзи барзиёти то ки ман ҳар рӯз дар рафтам омадаистам як дуромаде ба зиндагим шава. ҳамин кор буд. ин акаҷон бисёр возеҳ равшан кунем. яъне худат аз ҳисоби ҳамон пуле ки дар масҷид барои масҷид мардум додан рафтӣ дору харидӣ то ин ки фурӯши фоида кунӣ. бале фоида кунам, фоидаша барзиёд бо дастуми масҷид ун ақидаи хидмат. баъди збора мақсад закрӣ кардам баъди дар ҳамон вақте ки иқрор шид, гуфт ҳамин одам ки бобоҷон гуфт ки ма охири моҳда отчёти масҷида меспорум. бародарои азиз, ҳамин гапа бобоҷон гуфт ки охири моҳ отчёти масҷида меспорум. аллоҳ дурӯғгӯ накунад, моҳи июн буд ё моҳи июл буд, ҳамин одам гуфт ки отчёти масҷида меспорум. хайна моҳи июл бугем. моҳи июл наспорид, охири моҳи июл, августа наспорид, сентябр гуфт, сентябрда наспорид, октябр гуфт, октябрда наспорид, ноябр гуфт, ноябрда наспорид, декабр шид. ака декабра бо ваъда кардага бо декабр аҷра кардистем. чӣ хеле ки шумо мепурсем ки отчёти масҷид куҷо шид, бародаро ҳамин чиза ман шумода гуфтаистам. хоб ман бо мегум бобоҷон дар ман хиёнат кардагӣ нест, дар шумо хиёнат кардагӣ нест, дар рамазон хиёнат кардагӣ нест, дар таҷмуи муслимин хиёнат кардагӣ нест. бобоҷон дар аллоҳ хиёнат кардагиай. ин худозадаи беэмон дар аллоҳ хиёнат кардагиай. бо мебуроям мегарда мега ки забонуш дароз мегарда мега ки ин хелаю ӯ хелаю, яъне ки пушти як зинокора гирифтесай. навор шамон динаҳинам навора гузоштӣ шогирдотон ҳастанд. шогирдотон ҳасте шогирдото э бадбахте ки дина навора гузоштӣ, ман динаҳинам навора гузоштӣ. ту аз худо натарсидӣ? ман зиндагӣ хидмат биёрам ки бояд. не ту пушти гирифтесӣ, яъне ки ҳимоя кардесӣ. ту лаънатии худозадаи зинокора машине ки дузи лаънатии падарлаъната ту бобоҷона тира кӣ менависа? тира кӣ гап мезана? тира кӣ гап мезана? ту хиёл мекунӣ ки мардум девонае? овоза баланд накун. миллион бор гуфтам овоза баланд накун. ҳаром овоза баланд накун. далело то ҳозира ҳастай. ман карда истодагиам ва ман медонистам ту лаънатии худозада ай танги бурои бо овоза баланд мекунӣ. то дина рӯза сабр, илтимос,
ихел ухел хта бечорак мусича мегирифти падар налат имрӯз бо ту гапзан шудаӣ ту падар лаънатӣ конечно падар лаънатӣ агар падар медоштӣ ту агар гапи падара гӯш мекардӣ агар насиҳати падара гӯш мекардӣ агар ту падар лаънат як масҷида хиёнат кардӣ дуюм масҷидаку даст намезадӣ барое ки ҳамин дуюм масҷида ту омадан муроҷиат карданд ва ту и хайри муҳоҷири падар лаънати ҷонгир гирифти пешкаш кардӣ гирифти бурдиша как бута ки уҷа ҳеҷ гап нест дар асл уҷа камерачи ту будӣ бобоҷон ма далел ҳастай ма и гапа гуфтиму ту гапа тов додӣ ҳатто ту паати ҳаром ту ҳатто муллои имоми масҷида зан задӣ ки ҳамин бача намондесае ки ҳамин хайри муҳоҷир ваёра пеш бара яъне ки зборора пеш бара охир вақте ки дар збор хиёнат боша вақте ки суистифода боша ту паданалати бобоҷон аз ислом суистифода бурдӣ ай пули масҷид бизнес кушодӣ охир и падарлаънаташ аз номи аллоҳ суистифода карда апа хоҳарора зино куна охир ва чӣ хел хаб кунам охир бародарон намедонанд охир асла намедонанд дар шумо бовар кардесиянд ту лаънатӣ як бор калата корфармон як бор ту аллоҳу расула бишносӣ агар ту аллоҳу расула бишносӣ ту пад дар бои ислам махачф ку ӯ хеле нағма намекардӣ хта бу хел ба актёрӣ намеандохтӣ ту ҳаром ягон китобу чоп кард ягон пешравӣ кард бар ислом ягон навигарӣ кард ягон қори беҳтарин буд ягон кӣ будӣ дар ягон ё ягон баеси тоҷик буд ки мақсад ки ту бурмадӣ дар ихта ба актёрӣ андохтӣ актёрӣ дан бони камтар навори амира нуми парчама бардорем нуми миллата бардорем ҳамин кӯшиш мекунем аз сайтҳои иҷтимоӣ саркардагӣ то телевизора то дигар давлатҳо хуб астағфируллоҳ астағфируллоҳ диден и актёрай мегум яъне болои экранда инаме чӣ хеле кенеми дар ин ҷо диден ку дар пушти экран аслан ҳамин хелаи лаънатӣ дар пушти экран аслан ҳамин хелай оли ма гапоша мемонам ки шумо гӯш кунен ма гапоша мемонам ки шумо гӯш кунен и падарлаънат дар вақти телефон чӣ хел гап мезанад вақте ки уҷои тангӣ буромадаги аввал зора мекард бародарои азиз ин лаънати худозадан ман барои падарша бисёр расидесам худо мара бибахша бародаро шумо мара правилен бифаҳмед барое ки агар и падар медошт ва и падарша гӯш мекард падараш ҳамира як бор мегуфт ки бачаам дар хонаи аллоҳ ту хиёнат кардӣ дар дигариш хиёнат накӯ дар дигариш даст назан мон як муъмину мусулмони дигар бикуна бале бародаро мегуфи гапа ва бародарои азиз и падарша ҳатто падарша ба пули масҷид ҳаҷроӣ кардагиай аллоҳ шоҳидай аллоҳ шоҳидай и ба пули масҷид падарша ҳаҷроӣ кардагиай ба гуфти худаш як 600-700 ҳазораш мондагӣ будагда то инем як моҳ пеша мондагӣ буд аколи ба гуфти худаш споридагиай руш сиёҳай барое ки оли отчёт нестай то ҳозир отчёта кардагӣ нестанд нағма кардесай имрӯз пагаи дига када гаштесай як моҳи дига як моҳ задесай ин нағма кардесай бародарои азиз хуб мон гапи бобоҷона ки чанд қай пули масҷид гирифтагиай бобоҷон бобоҷон بله شما تو که میزنی؟ کی شما کیه آخی؟ بله نکه حرامی ما کی حرامی؟ شما ایزو نمیکشی مردو که کار او کیه شما کیه در نظر داری شما؟ کار ندارم حد بگ آخی منو مرده که شما بگو بخود ای آدم ای گوش که ای حشرات حشراتی گوش که سوی مسجد خوردی سوی مسجد خوردم خوب کردم با چی میگویا که مسجد ساخته شدم تو مرده کی؟ من سوی مسجد 840,000 چه گرفتم گفتم که من دارو میزنم همه توراسخا دیره هم برایم من 4 فرزند دارم خواستم در افشیر گفتم با چی میگی شما بلد ای 8 میلیون گم کردگی فهمیدین خب 8 میلیون قریب 8 میلیون گرفتگی ای بو با گردن نمیگیره فهمیدی بو این قریب بو نغمه میکنه خرشو برادرای عزیز ин шакалай ира дига бобоҷон ашудааш нагӯен шакалай шакал шогирдша шағол бигӯен худша шакал бигӯен шакалу шағола навоша тамошо кунен бобоҷона даф кунен аиҷо бародарои азиз масъалаи шағола мерем хайри муҳоҷира дига хайри муҳоҷир ҷонгир нагӯен шағолаш бигӯен ин шағола як бор мо як бор ма даказат кардам мон як бор голоси модарамон
نه خو اینجا گپه که خچه دوجا بیچورهک میگیره مادر جانو خواهر جانو در تلفنو مادر جانو رو خواهر جانو انا می دخترم که کودکش 10 روزه در قچخ شای شش طلاقش کرد روی دختر دیگریم ای به او برمو کرد خونه پدر مادرش میوم انا می دختر میبرم در خونه پدر مادرش میمونم انا می خیلی میم بره و نون بته نگاه میکنی میگم شو участковый فایرود میکنم участковый فایرود میکنم نشان میتم انا می بچه‌ش هم میخواد کرد فرزندی من خونه ویران کرد حق جمعه مرگش کنه من بیوزنم 28 سال شد من صغیره کلم کردم 6 فرزند کلم کردم 30 ساله بیوه مونده این حرامزاده علوی زینایی ایره اگر تفتیش کنی که همین خودش حرامزاده های اگر حرامزاده نباشه به شخصیت ما و شما نمیرسه من یوتیوب شما رو تماشا کردگیم شما آدم را نصیحت میکنه که خب ما همین را موندیم همین دکازاتور دلیلو را موندیم همین پدر لعنت خدا زده ای به ایمان گفت که ای گفت تهمت کرده سیان خرشون این اول یک گلسای دیگه شما تو دایوسی حرام خیر مهاجر منو از زنم با دو کودکم جدا کردی تو دای کارو جواب میگی حرام زیناکاری پدر نالت یا پدر خب ایشا گوش کرده این برادر از زندگی خوب و تینج و آرامش جدا شده گوش کرده این ایش هم گفت که تهمت های دیگری شما ترگرنا سینما سوچکا بله لو بای خیلی پاردن با جوابتون همه تو قنچخو بله شما را نخ شرمنده تون که مردم توجه بدون که خیلی سوچکا این شما بود از خانم با شما را با تو ایشتون برای قنچق بود از خانم جواب میتا از گماده سوچکا بله چورنی برا پاشول نخوی ما پیش میشتم نمیبینم دین نخوی نه از گماده سوچکا بله چورنی برا کرش گلو بای برای نمینه عمره مای نمینه چی مای انم اوکی پدر را بگو پاسپورت ما را میدونم بگی رویت کنم برای شکایت نه چی کاری میکنیم برای بنایید خوب خدا نگهبون دوای خاطر هر یا سوچ کم مثلا برای نمیکنیم دوای خیر گوش کرده این ایش هم گفت تهمت های خرشو شما به نزدیکی یک نواری برومد که همه فکر میکنم دید که در او یک موسیقی بلولازور موندگی های زیناکاری خیر مهاجر در یوتیوب پر رای موندگی من اون نوار را نمیمونم به شأن شریف من نمیزیبه و من به خودم قبول ندارم این چیزا برادرای عزیز اون مادر اپا بود مادر بود آدمی کلام بود گفت که من نسبت خیر مهاجر شکایت دارم گفتم اپا چی شکایت داری گفت برادر من در نمره خیر مهاجر زنگ زدم گفتم برادر به ما کمک در کارای و گفت که خیر مهاجر گفت که شما چه کسلین چی یعنی که پرسیده ایده گفته خیر همه خیلی وضعیت همه خیلی گفته یک وقت ویدیو ویزو خاطر نشون میده که من ببینم ویدیو ویزو خاطر نشون میده یک اپای ما و شما شاید مادر باشه کلانسول و می گپاش خیلی وای بود خب گپ زدم خیلی گپ زدم تلفن خاطر گپ زدم ده گفت همین آدم گفت مقصد خاص گفت ویدیو ویزو زنگ میزنم میبینیش خیلی یک زنه که مقصد یک با نور گشته گفته که یا گفته میگیرم مقصد زبورت میکنم گفته یک شو خاتمه میستی برادرو این چیزی که اما اپا گپ زده است والله قسمی اپا گپ زده است چیزا میگه که یک شو خاتمه میستی ما تدا زبور میکشم خیر مهاجر پریلگات میکنه در یک اپا او اپا میگه تی ایزو نمیکشی در اکران میبروی خدر از اسلام گپ میزنی خیلی گپای نقص گپ میزنی تی خیلی گپ میزنی اپا تلفن هم میکشته یک بعدی چند که طاقتش نمیکنه مجبور آدمی مجبور همه کار میکنن برادرو خیلی ایمان ضعیف های میکنن برادرو میکنن به همین خاطر برادر جونو میبروی در اینجا این زنک با سیویاز میبروی میگردن میگه که من راضیم این زنک پیش ای نوارا را تماشا کرده بوده یعنی که نوارایی که من برای این کردگی بودم این همین دکازاتای پیش کردگی بودم همین تماشا کردگی بوده این همین زیرکی را دست نمیته و با نوار میگیره شا خیر مهاجر با نوار میگیره که یعنی که دلیل وقتی که در این ایوجا میبروین در یک گسیسه بودن ایوجا که میبروین بعدی میگیره خیر مهاجر او اپرا زبلکی رو میکنه چور نمیکنه
این اپا نوار ما در روی کرد. ما گفتم از الله بترس، این خیلی چیز روی نکن. والله قسم گپا گفتم، ما نمیگپا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی شکایت دارین اپا جان؟ استغفرالله از الله بترسین اپا. خیلی ویدیو رو ما در روی نکنین اپا. شما اپا چیکاری کردین نکردین خیلی ویدیو رو نکنین اپا جان. دیگه خیلی شکایت کردین اپا، یعنی که شما راست بیسین گپ زنین آقای میکنین چیه؟ الحمدلله سبحان الله یگان جا توری نمیگیره اپا جان. خیلی ویدیو رو نکنین اپا. از الله بترسین. خدای سفر ما میرم مستری کدورم. خب دیدین که من موندم این چیزا گوش کردین؟ بعدی ای اپا در رمضان میبرویا، در تاج مسلم میبرویا، در برادری توجیک میبرویا و چندین برادر دیگه این نوار در من روی میکنه. بو وقتی که ایو در روی میکنه و چند کسی دیگه در من روی میکنه که نگاه میکنه میگه همه خیلی گپ. وقتی که من نوار بو ای دیگر آدمو دیدم در شوک غلطیدم. من در خیر موجیر زنگ زدم. تو پدر لعنت خدا زده به ایمان در ویدیو چی گفتی؟ گفته که شما مرده گفته نه و مسلمان دو گپای گپ زدی که اساس نداشت. یا بر گپ میرمون چی با یک بار شما مرا نگفتین که برادر همین خطاگیت نکرد. شما زنگ زدین اگراژت کردین که تا اگر ویدیو نمیکنی ایمو بخشش نمیپرسی ای کاری خیر نمیرای ما تو نوارو تا میبروریم. ما چی گفتم؟ با مثل شعر برآمدم گفتم گپ زنیم. همه نوارو را بروریم. چند قیمتون؟ خب همون گپی تو مایدش. تو چقدر روسیاهی، تو چقدر بی ایمانی، تو چقدر دیوسی، چقدر بیناموسی، تو چخیل جوان مرد میگریخته و از مردی سخن میکنی. چخیل شما نام بگیرین گپ زنین، رنگ همون استاد رنگ همون شکلی بابا جان نام بگیرین گپ زنین، نمیاک نتین. مرد همون مردی را میگیره که نام میگیره گپ میزنه، نه که نمیاک میته. با همین چیزی که اگر بگوین که ختم نمیاک میتی ویدیو رفعات اگر در نظر بیارین که مقصد در ویدیو رفعات نمیاک دادی استاد، همه میدونه که استادی رفعات کیه، همه میدونه. و اگر که ندونن اگر بابا جان خودش به دانش گشت گفت که استادش کیه. این چیزا ما دلیل نیارین. در همه ویدیوم نام میگیرم گپ میزنم. شعر مرچن ای شعر مردی گپ میزنین کو ای مردی را در بندی 1000 تن ببندن کو میکنه میگریزه لعنتیو. شما مردی را کو در تنه یک کس دیدگین. شما مرد نیستین. فهمیدی؟ شما خودتون مرد نیستین. شما یا دیوسین، شما یا بیناموسین. خیری مهاجر بابا جان شکل و شغل. فهمیدین مرا؟ شما ای مردی گپ نزنین. دلیل امون من قطعی چی گپ زدم؟ تو باید بفهمی که باید همین چیز تو توری نمیگیره. همین ماتریالو که هست مقصد همون زنک روی کرد که مرا فریب کرد. من گفتم مرا گوشتی برآوردم که چیزی که میتونی برآوردم که تمام نمیخوام مقصد. چیو؟ من مقصد دمی باشه برآوردم که تمام یگون چیزا گفتم. مقصدی ما گوش کن جانگیر، مقصدی ما مردم شرمنده کردن نیست. مقصدی ما مردم اصلاح کردن است. مقصد دیگه نداری، یگون چی نداری. آخه گوش کن جانگیر، اگر جانگیر تو داد نزد، گوش کن جانگیر داد نزد. خطی تو رنگی مرد بچه ما گپ زدم. تو یک خود داد زده میتونی؟ جانگیر ما ترا گفته ایستم مقصدی ما شرمنده کردن نیست. مقصدی ما اصلاح کردن برادرامای. اگر که تو اصلاح شای، اگر تو بگویی که من همین کار ما بس میکنم تو هم ویدیوی تو نمیبروی یکم جو. ما با گفتم که ببرورشون نماد رو گفتم ببرورشون. چی با یک بار شما مرا نگفتین که برادر همین خطاگیت نکرد. خب برادرو شما دیدین که در حقیقت ما پیش همین پدرسگ گذشتگیم. یعنی که مقصد ما تاج مسلم برادر با ما خدم عادل گپ زدگیم ولی ما آخر دا میمونم. ما گپ زدگی ما قطعا پدر لعنت آخر دا میمونم. اینجا با تاج مسلم برادر برومد نصیحت کرد گپ زد که همین خیلی گپای بچه آخر تو در همین جا آخر کار برود ریال نی رفته سای نکن همین کارا. تو چخیل کرده سی تو با مقصد یک بازینو دعوت کرده سی. همین خیل مقصد جای وایش جنگش دبریم که همین آدم گفت نوارا بمونین گفت. شما گوش کردین که گفت که نوارا بمونین گفت کرد. بمونین موندن گیرین گفت. برادرای عزیز والله قسم مقصد ما شرمنده کردن نیست. مقصد و هدف ما اصلاح کردن دوست برادر رفیقایی که
همین پدرلعنت بعضی پدرلعنت‌ها نخیل کارا نکنن و این برادرای مهاجر در فریب یا نغلطن و این خواهرای مهاجر در فریب یا نغلطن برادرها پول نپرتاین و خواهرها قطعی یا زینا نکنن اینا خودشون یک زیناکار یا یک پدرلعنت یک خدازده یک بیمونن از اسلام دورن یا با یک چیز کشتگیان خودشون برادر جانای من اکا جانای من شیرای نه جانی برادرو شما احتیاج به این چیزا باید نداشته باشین شما باید زیرک باشین مرد و مسلمان و مؤمن حقیقی باید زیرک باشه باید به این چیزا باور نکنه خب در اداره دیدیم برادرو خب برادرای عزیز اگر که شما بگین که بسیاری بعد از پدر و مادر گپ میزنی برادرو آخه یا قطعی نمیشه نجنی گپ زده یا قطعی جسکی گپ زدن در کاره که یا درک نه میگم برای واخری والله قسم این پدر لعنت خیلی مهاجر ما 4 روز اجداد کردیم 4 روز میرم اجداد میرم در جای در کاری اجدادش میکردم نمیاد احمق میکرد اینا مردک نیستن اینا مرد باشن وقتی که مرد باشن با میگم مرا زنگ بزنن گپور از زب کنن بگن که ادرسو تا روی که اگر که ادرس من روی نکردم نیومدن یعنی که مقصد من نیومدم همون وقت یعنی که من ادرس روی میکنم مثال همون یک دوما یک مثال همیشه یک چیز هست که ادرس هست همون جا بیاین همون جا را صورت بگیرن یا که مقصد این ویدیو کنن بگن از ساعتی فلان اومده میدی بگ نیست لیکن ایکو یا نومردن یا نوجوان مردن یا نمیوین یا میگه که زیناکاری شقه پیدیم یک چند تاشا مقصد گپ زدن مراجعت کردن گفتن تهمت ای ریال نیر زیناکاریش رفته است میگن پستا وای آخه پدر لعنت را ایمان اگر مستحکم باشه تو زینا میکنی ای شما کو یک خدا زده این بی ایمان برای همین شما را نامی بیزی نامی خوشروت موندم زیبنده بختان موندم بابا جانت شکلای خیلی مهاجرت شغلای یگون چی نیست برادر عزیز انشالله من باور دارم که بعد همین ویدیو مسجد انشالله چکلی که همون بعد ویدیوم زبوری مسجد برآوردن انشالله باور دارم که به نزدیکی مسجد میسپارند انشالله برای که уже میجکن کار میکنن پیشکارو بر میشوند روسیاها خدازده‌ها پولی که به دست میارین کو والله قسم کو حلال تو نیست حرام تو نه برای همین یک عمر کو در زندگیتون غم درد زندگیتون کو مثل یک غمخانه خانه تو مثل یک غمخانه به همین خاطر بابا جان تو پشتی خیلی مهاجر را گرفتی پشتی یک زیناکار را گرفتی دیگه تماشا ویدیوشم تمار دگاو میزنم تماشا میکنم گپ میگه کی من چه بدم تو از راه خدا من هدایت بس کردم من شاهدی پیش خدا میتونم که همین بچه از تاجیکستان اومدگیش باز کرده توبه اما دیدم گریه اما دیدم نماز میخونه ایتمی کار خیره میگه باز کردم خدا ببخشه من انا یامینو این همین جانبه میگه والله باز کردم نه ما ویدیو را روی کردگی که این کار روزی 15 شدگی ای این 15 نوامبر 15 نوامبر همین کار کردگی یک پیش بعدی تاجیکستان ای چطوره اون عروس تا گفته سلام و گفتی عروس من گفتی کو ای بابا جان شکل تو پشتی یک زیناکار را گرفتی فراموش نکن که این زیناکار یک روز خانت میبری چشمی یا بزنت میغلطه چشمی حرام یا با دخترت میغلطه استسمی شیر با شیر برادری میکنه شغل با شغل برادری میکنه این یگان گپ دیگر نیست میگن که همه گوسپند با گوسپند شغل با شغل شما نمیخیلین الحمدلله شیریم خطی شیرو میگردیم ما شیریم برای همین شیرو جوابو را گپ میزنن اتویتر را روی میکنن که شما چی نیت دارین و چی مقصد دارین مقصدی ناپاکتون خطی نمیرسین شما یک نوجوان مردین بابا جان با میگم تا والله بالله قسم تا اگر پشت این زیناکار را گرفتی پگه این زیناکار تو خانت میبریشه چشم این زیناکار یا بزنت میغلطه یا دخترت برای که ایمان نداره حتما یک زهر میچکنه در تو برای همین طاعت حرام میلیون بار گفتم تا میلیون بار و برادر تاج مسلم هم گفت که برای پشتکار بار خودش قطعی زیناکارو نگرد خیلی ویدیو نکو تو آواز بلند کردی ای خدا زده
ای بیمون ای تو بیام доказатора рам гап назанам барое ки страховка бояд ман бихапам бестам ки ту падарланат медонам ту видео мекунӣ баъди ма чита споридам ман ҳар як чита ҷавоб метавам о ака ту бугӯ ки чӣ хел қаҳр мекардаи одама ака бобоҷон вақте ки одам ҳаққай гап мезанад чӣ хел қаҳр ҳама вақт ҳақиқат талқ мешавад ман ягон гап надорам ман гапома гап задам бародарои азиз валлоҳи қасам ман бо мегӯм эҳтиёҷ ба ягон чиз эҳтиёҷ ҳамин чизае ки шумо ҳақиқата буфаҳмед ман хоҳиши ман ҳамин мега ко ҳазрати пайғамбар дар вақташ гуфтагие ки 1400 сол пеш гуфтагие ки замоне мешавад ки ҳаққа гап мезанӣ боварат намекунанд ноҳаққа гап мезанӣ боварат мекунанд о як вая ман суханам ҳастае ку афсӯс меган ҳаққа гап занем бовар намекунанд ноҳақира меган зебо гап мезананд бовар мекунанд ҳамин хел шидагиай ҳамун давру замон шидагиай и нишонаҳои охири замонай ҳаққа гап мезанӣ боварат намекунанд ноҳаққа гап мезанӣ боварат мекунанд и ягон ҷои шаку шубҳаш нестай бародарои ман ҳар касе ки навора то охира тамошо мекунад тамошо кардай ба ҳақ дорад ки ягон чиз дар таҳт бинависонад ҳақ надорад ӯ шахсе ки ай пеш худаш навора ду ташаноми ду шағола гӯш мекунад шакала гӯш мекунад мегирад менависонад ҳақ надоред шумо бародаро бо мегӯм ҳамин касе ки намиёк мета гап мезанад ҳамчун як ҷавонмард ҳамчун як муъмин бинависем ки лаънати номша биги гап зан ина ё ғайрати номгирӣ надоранд барое ки ё ноҷавонмарданд ё носолиманд ё номарданд ё ман барои чи далелора кам монам далелое ки худчон дар аму коро ҳастанд барои чӣ намекунам бародарҷоно ба хотире намекунам ки и падарсагову падарлаънатҳо оли планҳои бисёр доранд ки ман ӯ видеода далел бимонам бестам ва хайри муҳоҷир ман тира гуфтам ман дар шаъну шарафам дуруст намемонам дар кор шавам мемонам паданалат барои ту дар кор шавам мемонам аллоҳ тура хор кунад ту ними қишлоқтона паданалат шарманда кардагӣ ту хиёл мекунӣ ин маълумотҳо ба ман нестай ту ҳатто ба янгаи худат падарлаънат ба янгаи худат тӯҳмат кардагӣ ту хиёл кардӣ далело нестай ҳатто ман тира гуфтам ки гапора ки гуфтагиай ҳатто записош ҳастай ман тира гуфтам ира и гапа ман тира гуфтам ту номардӣ ту ноҷавонмардӣ кӯчатона ҳами қишлоқтона шарманда кардагӣ одам ту паданалат фаҳмидӣ ту чӣ хел ҷавонмардӣ ки як янга тапад як янгаи хитавад аму зани ҳамсояра падарлаънат мехези гап мезанӣ чӣ хел марди ту чӣ хел марди ту ай мардӣ гап назан ту мард нестӣ ту ноҷавонмардӣ фаҳмидӣ хуб як чиза ки дига ай хайри муҳоҷир мемонам гӯш кунем алҳамдулиллаҳ мега субҳоналлоҳ мега ва дар ҳар як наворшон ҳамин қасам мехӯнанд ки валлоҳи биллоҳи таллоҳи меган дар ҳар як наворшон як мисол мада биёрем ки ҳамино ягон бор худшон айбам шава куншона ҳуҷ карда хестан ягон бор тобути муҳоҷира ҳуҷ кардан роҳӣ кардан ягонтай ҳамин айҷош хест амал кардан ягонтай ҳамин муҳоҷира бемора касала дар раҳмондагира то аэропорта тоҷикистон равон кардан ягонтай ҳамин муҳоҷир дар пастӣ ғалтид збор кардан бурдан дастгирӣ кардан не гӯш кардем хуб ту номарди ноҷавонмард миннат мекунӣ ту чӣ кор кардӣ ту збор шудӣ бародаро ёрдам карданд ва як бародари ман номша намегирам як бародари дига документҳоро туғрӣ кард гирифтанд худораматиро рӯӣ кардам хай ягон ҷой ягон вай нестай хай ту ба гуфти худат хайри муҳоҷирӣ ку ба гуфти худат як зинокори падарлаънатӣ ман ранги ту паказу харанағз намебинам ҳаромзода ман ранги ту бобоҷон паказу харанағз намебинам миллион бор дар видеоам гуфтам не ки имрӯз маҷбур шидам ки ман рӯи ҳамин одаморо маҳкам кунам ман кӯтоҳ мемонам видеошона бисёр не кӯтоҳ мемонам ки ман ҳам алҳамдулиллоҳ охир дар пушти экран ба корҳои хайр даст мезанам гап намезанам охир ман гап намезанам ман хайр пуле ки мақсад хайр мекунам ин чизҳоро вабше гап намезанам ва одамое ки пулшона мегирам метам ман ҳамёра мемонам ки ту бибин ноҷавонмард ки ман дар пушти экран мекунам агар ман навор кунам ёра ҳар рӯз навор кунам бимонам ту медонӣ ки ман дар як ҳафта 3-4 видео мемонам не ки ман намекунам ман паказу харанағз намебинам миллион бор гуфтам та мон вақти оз ин навороро мемонам бародаро полни апо гап мезанам мисол ҳамин одамое ки шикоят кардагиам пулошона баргардондагем
акау апо ҳамиё пулошона баргардондагем ҳамиёра масад тамошо кунед. баъди ҳами бародаро ма наворе ки қатъи хайри муҳоҷир баъди ҳами ма қатъи хайри муҳоҷир чӣ гапе гап задагем як ба як чӣ гапе гап задагем мемонам ки ин ҷавонмард мегарда мега ки шумо мана занг задаги нестед ба гапзанӣ ира бин ки ин чӣ хеле гап мезана бародаро. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, ҳазор бахшиш агар гапҳои баланд гап зада бошам. ман медонам дар иҷа ман бояд жостки гап мезадам ки ин лаънатиҳои худозадаҳо бояд бифаҳманд ва бидонанд ки қатъишон телефон қатъи хуб гап мезанам, дар видеоам гапҳои бад гап мезанам, ё бифаҳманд ё дарк кунанд ё бидонанд падар чиай модар чиай. ино на тарбияи падара дидагиан на модара, шакалу шағол ҳардуш. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. бародаро дар ҳақмон дуо кунед, эҳтиёҷ ба дуои шумо дорем. бародаро ҳар касе ки ҳаққи комментария нависӣ доред ҳамун шахсияте ки навора то охира тамошо кардагиай. ӯ шахсияте ҳаққи комментария надорад ки навора то охира тамошо карда мнениятонро нанависонед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. бародарои ман ягон кас дар роҳиам накунед, лайк ҳам намонед. эҳтиёҷ ба ин чизо надорам. навора тамошо кунед. аллоҳ нигаҳбонтон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум акидибек. аммо зана ки муборак гуфта будем ки айма пул гирифта буд, ҳамирӯз пулма гардонда додак. ҳазор раҳмати калон шумода. худои шумо розӣ боша. хайрат шумо ҳам хеле одамо ҳастен, занакҳои ғариба дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмати калон. ассалому алайкум акаидибек. акаидибек раҳмати калон, шумо мара пулма гирифта додед. ма пул додагӣ будам, ма вазъиятом безеб будак, ана мара 8 модда мондак, пулма дода натонист, нагирифтам. як бор муроҷиат ба акаидибек кардам. аввал миннатдори худро ба акаидибек мерасонам. раҳмати калон акаидибекҷон, пулма гирифтам. ба чӣ шумо намешидед, пулма намедодак. Assalomu alaykum. Man Qurbonov Ravshan Aqmurodovich. Akaidibek sozi tinchi salomati soza rahmat shumora. Yak joyda 620,000 pulum bud, nadodashta bud, hash nif moqshidashta bud. Shumora yak zang zadim, dah ruzda girifti dodi akajon. Rahmat shumora. Xudo umr bitiya. Xudojon kor bor soz shava. umr xudojon umr so kor bor hamma shmora soz shava xudojon umr bor. ҷонгир, ман миллион бор дар видеоам гуфтам ва дар гапам гап задам ки мақсади ма шарманда кардани бародаром нест. мақсади ма ислоҳ кардани бародарое ки ҳамин бародаро бояд ислоҳ шаванд. ине ки ман ҳама ир агар видео мекард мебуромадам, ягон одами хайркуно, ягон одами даст ба хайр, ягон одамо намемондан, ҳамаро мебуровардам. ҳар кадомеша ки занг мезадам, ҳамун видеое ки пешината ки нагуфта будам та занг назада будам та, ту мада шикоят кардӣ ки ту барои чӣ ҳамара занг мезанӣ, мара занг намезанӣ гуфтӣ. Хорошо. Ман гуфтам ку ҳамин мақсад буровардан боша, бирора шуфӣ. Тамом. Худованд нигаҳбон боша.